Muri iki gihe biragoye ko wajya mu ntambara n'ikindi gihugu udafite indege z'intambara ngo ubashe kugitsinda. Niyo mpamvu ibihugu byinshi ku isi birimo nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Ubudage, Ubuholandi, Polonye n'ibindi bihugu bishora amafaranga menshi kugira ngo byubake indege z'ubushobozi buhambaye ku rugamba. Niyo mpamvu mu cyegeranyo cya none nahisemo kubategurira indege 10 z'intambara zikomeye cyane kurusha izindi ku isi. Turahera ku mwanya wa 10 tumanuka ku mwanya wa mbere. Uru rutonde twarukoze tugendeye ku bushobozi bwa buri ndege, ikoranabuhanga rigize, urugendo ishobora gukora mu kirere, intwaro itwara n'uruhare ishobora kugira mu ntambara. Niba aribwo bwa mbere ugeze kuri iyi channel, reba munsi iyi video maze urebana handitse subscribe, kandi tujye tubana umunsi ku munsi makuru n'ibyegeranyo bicukumbuye. Iyi ni Ibyegeranyo TV Rwanda. Njye ndi Theogene. Ku mwanya wa 10 turasanga indege ya McDonnell Douglas F-15 E Striker Eagle. Iyi ni indege yakozwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka wa 1988. Iyi ndege ifite ubushobozi bwo kugenda ibirometero 2655 ku isaha. Ikaba ishobora kwikorera ibisasu bifite ibiro bigera ku 11,000. Iyi ndege ikoresha misile z'ubwoko bwa IM-120, IM-9 Sidewinder n'ibisasu bya JDAM. Iyi ndege ifite ubushobozi bwo kugaba ibitero ku butaka no kurwana mu kirere icyarimwe. Ku mwanya wa 9 turasanga Sukhoi Su-35 yakozwe n'igihugu cy'Uburusiya. Yatangiye gukoreshwa mu mwaka wa 2014. Ikaba ifite ubushobozi bwo kugenda ibirometero 2500 ku isaha. Ikagira ubushobozi bwo gutwara ibisasu bifite uburemere bungana n'8,000. Iyi ndege ikaba ikoresha misile za R-77, R-73, KH-31 na bombe z'ubwoko bwa CAB-500. Ikaba ifite agacya ko kuba super maneuverability, bivuze ko ishobora gukora ubufindo mu kirere izindi zose idashobora gukora. Ku mwanya wa 8 turasanga Dassault Rafale yakozwe n'igihugu cy'Ubufaransa. Yatangiye gukoreshwa muri 2001. Ikaba igira umuvuduko wo kubasha kugenda kilometero 1912 mu gihe cy'isaha gusa. Ikaba ishobora gutwara ibisasu bifite uburemere bugera ku 9,500. Ikaba ikoreshwa mu misile nyinshi zitandukanye harimo nk'iza MICA, ASM n'izindi nyinshi. Iyi ndege yubatswe ku buryo ifite ubushobozi burenze bwo gukorera ku butaka, mu mazi no mu kirere. Ku mwanya wa 7 turasanga Eurofighter Typhoon yakozwe n'Uburayi, harimo igihugu cy'Ubudage, UK, Ubutaliyani na Espagne. Yatangiye gukoreshwa mu mwaka wa 2003. Ifite ubushobozi bwo kugenda ku muvuduko wa kilometero 2495 ku isaha. Ikaba ishobora gutwara ibisasu bifite uburemere bugera ku 7500. Ikaba ikoreshwa mu misile zigiye zitandukanye harimo nka misile za Storm Shadow, AIM-132 Aslam. Iyi ndege yakozwe n'ibihugu byinshi by'Uburayi. Ifite radar ikomeye cyane kandi yihuta cyane mu kirere. Ku mwanya wa 6 turahasanga Chengdu J-20. Iyi ndege yakozwe n'igihugu cy'Ubushinwa mu mwaka wa 2017. Igenda ku muvuduko wa kilometero 2100 mu isaha gusa. Ikaba ishobora gutwara ibitwaro bifite uburemere bw'ibiro 11,000. Ikaba ikoreshwa mu misile zigiye zitandukanye harimo nka PL-15, PL-10 na bombe za LS-6. Iyi ni imwe mu ndege zikomeye cyane ifite ikoranabuhanga ryo kubasha kwihisha radari, bivuze ko ishobora kujya mu gihugu runaka ikarinda hafi igihugu kitabimenye ko cyatewe. Ku mwanya wa 5 turasanga Lockheed Martin F-22 Raptor yakozwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yatangiye gukoreshwa mu mwaka wa 2005. Ikagira ubushobozi bwo kugenda ibirometero 2414 mu gihe cy'isaha gusa. Ikaba ishobora gutwara ibisasu bifite uburemere bugera ku 8200. Ikaba ikoreshwa mu misile z'ubwoko bwinshi harimo nka AIM-X9 Sidewinder, AIM-120 Aram, bombe za GBU-32. Ikaba ifite agacya ko kugira ikoranabuhanga ryo kubasha kwisha radari, ikagira super cruiser hamwe n'ubushobozi bwo kurasa umwanzi mbere y'uko abibona. Ku mwanya wa 4 turasanga Sukhoi Su-57 yakozwe n'igihugu cy'Uburusiya. Yatangiye gukoreshwa mu mwaka wa 2020. Ikaba igira ubushobozi bwo kugenda ku birometero 2600 mu gihe cy'isaha. Ikaba ishobora gutwara ibiro bigera ku 10,000. Ikaba ikoreshwa mu misile zigiye zitandukanye harimo nka R-77, iza Kinzhal hypersonic missile na bombe za CAB-250. ikaba ifite ikoranabuhanga ryo kubasha kwihisha radari. Akandi gashya indege ya Sukhoi Su-57 yihariyeho nuko ariyo ndege ishobora gukora ubufindo burenze ubw'izindi mu kirere.
ni ukuvuga iri mu kirere ishobora kugenda ihagaze, icuritse cyangwa se yitambitse kandi igakomeza akazi ndetse n'urugamba. Ku mwanya wa gatatu turasanga Boeing F-15EX Eagle 2 yakozwe n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi ndege ya Boeing F-15EX Eagle 2 ifite ubushobozi bwo kugenda ku muvuduko wa kilometero 317 mu gihe cy'isaha gusa. Ikaba ifite ubushobozi bwo kwikorera ibisasu bifite uburemere bigera ku 13,000. Ikaba ikoreshwamo misile zigiye zitandukanye harimo nka AIM-120, AIM-9X na bombe za JDAM. Iyi ndege bayikoze bagendeye kuri F-15 ariko ikaba ifite ikoranabuhanga rigezweho kurusha izindi. Ku mwanya wa kabiri turasanga indege ya F-35 Lightning II yakozwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka wa 2015. Ikaba igira umuvuduko wo kubasha kugenda kilometero 1931 mu gihe cy'isaha gusa. Iyi ndege ya F-35 Lightning II ikoreshwamo misile zigiye zitandukanye harimo nk'iza AIM-120, IGM-158 na bombe za JDAM. Ikaba igira ikoranabuhanga rirenze izindi mu kwisha radari, ikaba ikoreshwa na AI, ni ukuvuga igira artificial intelligence ifasha abapilote kubona umwanzi imbere ye. Ku mwanya wa mbere turasanga indege Karundura. Iyi ni indege y'intambara irenze izindi mu isi yakozwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi ndege ikomeye kurusha izindi ni B-21 Raider. Ikagira ubushobozi bwo kugenda kilometero 1000 mu gihe cy'isaha gusa. Ikaba ishobora gutwara ibintu bifite uburemere bigera ku 20,000. Ikagira za misile zitandukanye harimo nka IGM-158 na bombe za nucleaire. Nyuma yo kureba indege 10 zirenze izindi mu isi mu ikoranabuhanga no mu bushobozi, hari indege ebyiri mu isi zikunda gutera impaka hagati y'abantu bibaza ngo ni iyihe ya mbere ikomeye cyangwa se ni iyihe ikomeye kurusha indi. Izo ndege ebyiri zikomeye mu isi ziri hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya. Amerika ifite iyo bita F-22 Raptor, hanyuma Uburusiya bukagira Sukhoi Su-57 Pheron. Reka tugereranye izi ndege uko ari ebyiri turebe ubushobozi bwazo. Duhereye ku muvuduko, indege ya F-22 Raptor y'Abanyamerika ifite ubushobozi bwo kugenda kilometero 2414 mu gihe cy'isaha gusa. Mu gihe Sukhoi Su-57 Pheron y'Abarusiya igenda ibirometero 2600 mu gihe cy'isaha. Bivuze ngo tugendeye ku muvuduko, Sukhoi Su-57 y'Abarusiya ifite umuvuduko uri hejuru kurusha F-22 Raptor ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tugiye ku ntera zigenda, F-22 Raptor ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika igenda kilometero 2960 itaramanuka ku butaka. Mu gihe Sukhoi Su-57 y'Abarusiya igenda kilometero 5500 mu kirere itaramanuka ku butaka. Nyamara ku rundi ruhande hari abatemera ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite indege ikomeye y'intambara kurusha Abarusiya. Nubwo Amerika ivuga ko F-22 Raptor irenze Sukhoi y'Abarusiya, ariko bamwe ntibabyemera. Kuba batabyemera bashingira ku mpamvu zikurikira. Ubundi Sukhoi Su-57 ni ifite ubushobozi burenze bwo kwirukanka mu kirere, ikaba ifite ubushobozi bwo gukora ubufindo burenze bw'izindi zose. Ubundi bavuga ko indege ya Sukhoi Su-57 mu kirere ubundi yitwara nk'inzoka ya Cobra. Uko Sukhoi Su-50 mu kirere irasa mu buryo bwose yabirimo. Ishobora kurasa igaramye, ishobora kurasa irebesheje umutwe hasi cyangwa se ikaba ireba hejuru, hose ikarasa kandi igahamya igipimo. Ikagira ibyo bita thrust vectoring nozzles zifasha kuyobora icyerekezo cy'umuyaga bigatuma yirukanka mu buryo buteye ubwoba mu kirere. Ikindi kintu abantu bagenderaho bavuga ko Sukhoi Su-57 ariyo ndege ya mbere ikomeye kurusha izindi zose mu isi. Ubundi Sukhoi Su-57 ni igira umuvuduko urenze izindi. Igira umuvuduko wa kilometero 2600 mu gihe cy'isaha. Uyu muvuduko igendaho ikaba irusha F-22 Raptor ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uko iyi ndege ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika igenda kilometero 2414 mu gihe cy'isaha gusa. Muri make biragoye kwemeza indege yahiga izindi hagati ya F-22 Raptor ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Sukhoi Su-57, kuko buri gihugu kivuga ko indege yacyo ariyo ya mbere kurusha izindi. Ariko ubu cyafatwa nk'umwanzuro nuko F-22 Raptor ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Sukhoi Su-57 y'Abarusiya hari zo ndege ebyiri zihiga izindi ku bijyanye n'ubushobozi n'ikoranabuhanga ku rugamba. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri iyi channel, reba munsi iyi video maze urebe handitse subscribe, ukanda tujye tubana umunsi ku munsi mu makuru n'ibyegeranyo bicukumbuye. Iyi ni Ibyegeranyo TV Rwanda. Nge ndi Theogene.